Ati rero igihugu twakibonye Nord Kivu twamaze gufata umujyi mukuru wa Bukavu ndetse na Goma yo twarayifashe. Rero abasore mwese muje gufata imirimo n'abandi mwese muje kurwanira igihugu. Bwana Gakunze, hari abafite iyo mitekerereze ko bafashe igihugu nerekanye n'impamvu, kandi impamvu yashakishwaga n'umuntu ukomeye. Ibyo byaha byose yabigiraga cyangwa se babimushiragaho. Intambara iracyahari, ibibazo biracyahari. Ubu nitwara tugifite abantu bo gushira, ariko abamenyereye kubamarisha ibo baba bakora ibyo ngibyo. Rero ntarevuze birebire biteye isoni iyo tubaye turacafite akaga gakomeye ku bwoko bwacu. Nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ati rero twirwana ubu nyine tugiye kurwanya leta ku mugaragaro, hanyuma rero twifatikanye na AFC kuva muri no politike yo kwirwanaho gufatikanya na leta kugira ngo turinde umunyamurenge, tukinjira muri politike noneho yo guhangana na leta katwirwaneho. Mu gihe twari tuzi ko twirwaneho n'abaturage b'abanyamurenge bahagutse kwirwanaho kuri Red Tabara na Mai Mai. Iyi politike yo rero ni nziza cyangwa iyo twari turimo niyo nziza kurusha? Imuhira TV gihari ibyo ni easy, nindi nteruro iziyongera kuri CV. Dumukongomani murenge ku mutima, ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. Inkuru z'iwabo ababazwa kw'iwabo habaye amatongo, kandi n'inkike zawo zarasenyutse. Asaba Uwiteka kubabarira ubwoko bwabo, Yerusalemu ikongera ikubakwa. Yeremiya yumvise inkuru z'iwabo ababazwa kw'iwabo habaye amatongo, kandi n'inkike zawo zarasenyutse. Asaba Uwiteka kubabarira ubwoko bwabo, Yerusalemu ikongera ikubakwa. Ariko Senebalati, Tobiya, Geshemu abo ntibashaka ko Yerusalemu yubakwa. Ariko Yerusalemu irubakwa kubw'amasengesho ya Nehemiya. Ariko Senebalati, Tobiya, Geshemu abo ntibashaka ko Yerusalemu yubakwa. Ariko Yerusalemu irubakwa kubw'amasengesho ya Nehemiya. Natwe twibaze ku gihugu cyacu ca gakondo Imana yaduhaye. Mbese ntimureba ko tumeze nabi, iwacu hahindutse amatongo. Natwe tubabazwe n'igihugu cyacu ca gakondo. Natwe twibaze ku gihugu cyacu ca gakondo Imana yaduhaye. Mbese ntimureba ko tumeze nabi, iwacu hahindutse amatongo. Natwe tubabazwe n'igihugu cyacu ca gakondo. Hari icyo twakora twihuje hamwe tukubaka, tugasa n'ibicaniro byasenyutse, tutagomba kuba igitutsi mu mahanga. Hari icyo twakora twihuje hamwe tukubaka, tugasa n'ibicaniro byasenyutse, tutagomba kuba igitutsi mu mahanga. Hari icyo twakora
twihuje hamwe tukubaka tugasana ibicaniro byasenyutse tutagomba kuba igitutsi mu mahanga hari icyo twakora twihuje hamwe tukubaka tugasana ibicaniro byasenyutse tutagomba kuba igitutsi mu mahanga hari icyo twakora twihuje hamwe tukubaka tugasana ibicaniro byasenyutse tutagomba kuba igitutsi mu mahanga hari icyo twakora twihuje hamwe tukubaka tugasana ibicaniro byasenyutse tutagomba kuba igitutsi mu mahanga bavandimwe turabiyegereje. Iyi ni Mwera TV, reka tubaramutse inshuti bavandimwe mudasiba gukurikira ibiganiro byacu aho muherereye hose. Kibisanzwe rero tukaba tugiye kuganira, ariko tukaba dufite umutumirwa wacu dufite ku murongo wa telefone dusanzwe tuganira, ariko kubera impamvu z'umwanya n'uburyo muratwihanganira turakoresha audio ku mutumirwa kugira ngo tubashe kuganira. Bavandimwe rero tukaba tubanje no kubisiguraho kubera hariho karuvutura, muraza kutwihanganira amajwi tameze neza, ariko kubwo kugira ngo duhagararane hamwe twese tugomba kwihangana tugakora uko dushoboye kugira ngo tuganire namwe. Rero umutumirwa wacu sinzi nimba aha twumva abaramutse kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Sinzi nimba aho twumva Bwana Gakunze. yego ndabumva bwa Nemasi. Reka ntangire ntangapore ku muryango w'abanyamurenge bose muri rusange, ku muryango wa bugufi w'abaheruka kubura abantu, baheruka kubura intwari yacu generale, cyangwa se reka mvuge generale kuko uyu muntu yapfuye bamwongera irindi pete, generale generale Rukunda Makanika, n'indi ntwari yacu mu Karayi twaraye tubuze tubakunda. Nongere ntange mpore ku gihugu muri rusange cyabuze izo ntwari nyine. Mu by'ukuri abatibara abagabo b'inzu yabo ntibara n'abagabo b'ubwoko gusa, bari abagabo b'igihugu, kuko umwanya munini wabo bawutangiye igihugu igihe kinini. Ntekereza ko ibihe babaye mu ngo zabo ari byo bikeya kuruta igihe bagiye baba bitangira igihugu ari naco bazize. Murakoze. Urakoze cyane, namwe tukaba tubashimiye ku mwanya n'umuhate mudasiba kugaragaza. Turabizi ko ubunyana mu mashuri menshi, ariko mukihangana kugira ngo mubashe kuganira ni Mwera TV, ndetse muganiriza n'abakunzi bacu badusabaga buri kanya ko mwoza mukagira ico muvuga. Reka Bwana Gakunzi duhere ku rupfu rwa nyakwigendera generale Rukunda Makanika, kuko warubivuze mu rupfu rwiwe, aho habivugwa byinshi cyane, dore ko bisa n'ibiteye amayobera ku bintu byinshi. Wenda abantu bagenda bibaza ko yarashwe na drone, ariko tujuru ibintu ntibyumvikane mu matwi y'abantu. Bwana Gakunzi, wowe urupfu rwiwe warwakiriye gute? Ubona uko bavuga ko icyamuhitanye ariko ko we wabyakiriye gute, n'urupfu rwiwe wabyakiriye gute? Urupfu rwa generale Makanika rwarankanze cyane, nubwo tumenyereye impfu rwarankanze mu buryo bubiri, kuko nabivuze ko ari intwari y'igihugu y'ubwoko, agasubira akaba yari n'inshuti yanje magara. Byarampungabanyije cyane. Reka tubanze tuvuge koroneri cyangwa se generale
Rukunda Makanika bambabarira tuma kugaruka ibyo zina kuko bya Colonel kuko nibyo twari tumenyereye. Yari umugabo w'intwari cyane. Ubutwari tuvuga mu masekiteri menshi atandukanye. Abantu benshi bibesha cyangwa se bibwira ko ubutwari bushobora kuba ari ku rugamba kurwana cyangwa se bakabishyira mu madomene amwe, ariko intwari igira amadomene menshi. Ubusanzwe Makanika ari intwari mu buryo bwo kumenya kubana n'abantu. Icyo kintu kirenze uko ubyumva sinakivuga ngo isigure. Sinzi ko abantu bibuka agihaguruka kigenda, nije wari waramwise rya zina rya Gideon biramufata. Akigenda nabibwiye abantu, narabwiye ko ibyo kintu azagishobora kumenya kubana n'abantu, kandi ko kuko nabivuze niko byabaye. Yabanye n'abantu neza, ari nacyo bituma haririrwa n'abantu bose. Yarazi kubana n'umuntu. Sinzi ko ari umuntu wari kubana cyangwa se wabanye na General Rukunda Makanika ngo namara abura isomo hakura cyangwa se yoye kumukumbura. Ikindi cya kabiri ni umuntu yari umukirisitu, byose tubivuga cyane murabizi. Ikindi kintu cya gatatu, yakundaga ubwoko n'abantu busanzwe. Mu by'ukuri ni ari nacyo cyatumye navuze umwanya munini yari yarawuhaye ubwoko cyangwa se igihugu, nuko yagikundaga cyangwa se nuko yakundaga abantu. Yari yaritangiye abazi n'abatazi, indimi avuga n'izo atavuga. Ibyo byose ni ibintu yarashoboye. Ikigira gatatu, General Rukunda Makanika yari intwari ku rugamba cyane. Abantu babanye nawe barabizi, n'abatarabanye nawe amateka yiwe mwarayumvishije. Uwo ni we. Naho kuz'urupfu rwiwe dufite umwanya mutoya, utegerezwa kujisha. Naho kuz'urupfu rwiwe bambabarira, hari umuntu wari kusakuza. Rutegerezwa kujira abantu kuko ari ikintu cyabaye giturumbuka, ariko nyine nizera ko mu minsi iza ukuri kuzogenda kugaragara, nubwo hari abagerageza gushaka kugupfobya no kuguhisha, ariko kuzagaragara. N'ubu abantu bagushatse kukumenya ni ibintu bitogora cyane, usibye ko mpaye mbona ko ni benshi batabishaka kubimenya cyangwa se ngo babwire abantu ukuri. Akimara gupfa bahise bashobora itangazo batwirwaneho ngo umuntu ngo yishwe na drone iturutse Gisangani. Urumva ibyo bintu byose, ibyo byonyine byerekana ko hariho abantu bashaka kuzimiza, abantu badashaka kugira ku bantu batekereza. Babanza nkunda kuvuga ngo batabikishije, wahita ubyumva ko harimo ikintu. Eske umuntu arapfuye mu gitondo umuvuze ko ari drone yavuye Gisangani, eske twirwaneho ifite ubwo bumenyi, ifite iyo intelligence yo kumenya ahaturutse drone? None se niba itarabimenya isora itangazo ngo ivuge ngo umuntu yapfuye, ariko ntituzi ntituramenya neza, tuzababwira mu minsi iza, ntibyari kuba byo. Uhita avuga ngo drone iturutse Gisangani, urumva birumvikana ni Masunzu nibo bashaka kubyegekaho wagowe. Ariko ni ibintu byemezwa kuko batanze iriya tangazo nta makuru bafite, kandi kuba batangaza amakuru atariyo, ubwo kera urumva ko haba hari abandi babadikite bababwira ngo nimuvuge gutya cyangwa se bashaka kuzimiza. Icyo ni kimwe. Nyuma yaho hari ibindi, ariko reka dukore analyse turebe twibaze. Waranabivuze, warabisiguye cyane. Umuntu yakwibaza ngo ese bamwe baravuga muri leta ya Murasha, undi akibaza ngo ese Makanika ni wari target cyane muri leta. Uno munsi ijewe mu giharuro canje mu bantu bashakwaga na leta, Makanika yoba mu banyuma. Ati gute? Kubera kuko Makanika si wafashe Goma, Makanika si wafashe Bukavu, Makanika si wafashe tuno turere twose. Nta kintu na kimwe yaragoyeho leta twavuga ngo leta ngo ihagurutse drone. Nzi ko mugira ngo drone ipfa guhaguruka haba hatakaye miliyoni na miliyoni y'amafaranga. Rero iyo miliyoni ihaguruka tije kurasa ba Makenga, ntirase ba Nanga, ntirase ba Byamungu, ba Bisimo n'abandi, ikaja kurasa umuntu utayigoye. Ibyo bintu umuntu wese ufite ubwenge yo kwibaza.
ikindi kibazo umuntu yakwibaza ikindi kibazo umuntu yakwibaza ese okay. Ati umuntu yakwibaza umuntu yavuga ngo ese makanika ubwiwe yari ataratangaza yuko yari ataratangaza yuko arwanya leta yari umuntu hariya ndetse navuga ko yari aturanye na leta mu buryo bari bazi ahari bari bazi ahacu bari bazi aharara no kumushaka byari kuborohera batarinze bahagufata drone ukibaza icyo tuma leta ishyiramo imbaraga zingana gutya ngo ugiye kumurasa na drone byagusiga. Ikigira kabiri umuntu yakwibaza kuvuga ngo ese leta iyo ikoze operasiyo ikarasa umwanzi ikarayisisa irabyigamba kuko iba yagize sikise biyitera inguvu bitera na morale abantu bayo bakavuga ngo twivuganye runaka. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi usibye na leta yacu n'ibindi bihugu byose. Habe n'abareberi uribuka umunsi reberi ejo bundi barasa guverineri Kirimwami bahise babyigamba. Rero ibyo ni ibintu leta ari kwigamba itabihisha nta soni ntiyo munamutinyira ngo nuko ari umunyamurenge yari kubivuga n'ifyeri ryinshi cyane ikavuga ngo operasiyo yacu yabaye success yarayisise. Ni ukuvuga ngo ukibaza igituma batabivuze niki. Umuntu yakwibaza ibintu byinshi ukibaza ngo ese ko hariya muri eneo yose eneo ya East bunyine ni nkaho itagikontororwa na leta ya Kongo. Nta drone yabo ikirere idakontororwa hasi n'ikirere ntibaba bagifite. Ukibaza ukuntu drone yoza kwizerera hariya mu kirere itagifite umuntu akabyibaza bikamusika. So ni byinshi umuntu yakwibaza zatuma leta imurasa ukabiyoberwa. Ariko kandi kuri twebwe abantu bari basanzwe bazi ku bantu basha bumva gusiga igituri gituritse birashoboka kuko bashobora kwitiranya bikabagora nyine kumenya ico kintu. Ariko nkatwe twari dusanzwe tuzi ibibazo arimwo ndagira ngo nije ubwanje twahoraga tubiharira n'abacu benshi bambaza ngo niki gituma ndamvugira makanika niki gituma ndangira gutya twabwira ngo nuko muzi nuko nkurikirana ibyiwe. Ni umuntu wari mu bibazo byinshi cyane ikenshi bashatse gutangaza nkiraho ngisubiye inyuma wakwibaza ngo ese niki cyatumye apfa na gatatu na gatanu bagatangaza icama ni kubera iki eske ntiyoba ari uko bakingurutse bigatuma batangaza. Umuntu yakwibaza ngo ese niki cyatumye apfa na gatatu gace na kane bakabona imbaraga zo gutera twapfushije inkingi ingana kuriya isi yadukundukiye ngo nibwo babonye imbaraga zo kurwana ndetse nyinshi cyane bituma banakura leta hariya. Ko bari gusamaza abantu kandi ukabona bafite ibyishimo kugira ngo bamumotive batwereke ibyishimo byinshi. Niki iyo bari gusamaza abantu kugira ngo abantu batatekereza cyane ku rupfu rwa generali Rukunda Makanika. Umuntu yakwibaza byinshi niki gituma urupfu rwa Makanika baye barubwira sensibilisation. Mahoro yahamagaye abantu mu ma state bari president ama state ngo bagende babwira abantu ngo gutya ngo Makanika yishwe niki kubera iki barugize sensibilisation. Nimba yapfuye baretse abantu bakishakira ukuri ko abo bahaye batubwira bakuru b'imihana nabo yapfuye twese turi kumwe hano izo bashaka kubiteramo igipindi kubera iki bahaba bagiramo igipindi. Ibyo byose ni ibintu umuntu ubwenge yakwibaza kuri ibyo bintu kubera iki baje kutubwira twese ko hariya mu Minembwe dufite abavandimwe dufite inshuti baretse tukabaza amakuru. Ariko hari ibintu bigaragara cyane bishaka kwerekana kuko bahabayobza amarari bashaka kugira ngo bazimize abantu kurya nyine baza batwara abantu. So nje nkumva izo bintu bigize nariko mvuga ngo twebwe dusanzwe tubizi. Nakwibaza ngo ese ni kenshi nanga ubwiwe ya declare avuga yuko ari kumwe natwirwaneho ariko kandi abishaka ngo natwirwaneho declare ikanga. Bari barabuze declaration nimwe ahubwo baradeclaraga Makanika kabidamantisa aciye mu muvugizi wiwe. Ni kenshi hano Mahoro
yigambaga ivuga ko ari aba M23 bafatikanije, ariko bakabura itangazo na rimwe riserukiriye. Ni kuvuga ngo yari yarabatambamiye mu bintu byinshi. Hari amakuru menshi twagiye tumenya kenshi baregwaga. Jewe narabivuze na mbere, abantu benshi barabizi no ku kiganiro, sinibuka ikiganiro twakoranye nawe, ariko nabivuze kuko kenshi FPR irega General Rukunda Makanika kwa Banyarugabo na baki basumba, bababwira ngo niki gituma ko Makanika tunaniye adahadushobokera. Baramuhamagaye mu nama i Kigali, ababwira ko nta mwanya afite, ari mu kazi, bo iwe nta mwanya y'amanama, ari muri operation kora bagakifasha. Aho urabizi n'ibintu byinshi kugeza n'ubu amakuru mfite ni gakeya yarasigaye avugana n'abantu ba hano. Kubera iki? Nta mikoranire myiza, kuko atumvaga ibyo bavugaga. Bashakaga ngo adeklare icyama cyangwa se avuga ko ari muri M23. Makanika akabitinya akavuga ati ibi bintu jewe ndabizi, ibi bintu bizoja kumerera nk'igihe cya Risete. Abantu badeklare bikahamarisha ubwoko, byarangiza bikarangiza nabi. Ni ejo naraje ndi umutabazi, ndi umucunguzi w'abantu, ejo abantu bapfa ubwoko bakazaja kubishiraho bavuga ngo dore nije wakoberereje abantu, ije wakwegeye abantu akaga. Izo bintu ni ibintu yatinyaga, kuko ni ibintu bafitemo experience. Yabonye intambara za 1996 ko zashize, iza 1998, yabonye za CNDP, yabonye za M23 n'ibindi. Akavuga ati no munsi noje gukora declaration ejo bikazana ingorane, ati bizaja ku mutwe wanje. Ibyo byose ni ibintu yatinyaga. Urabizi na hano aba bafuasi ubibonera muri bano bafuasi b'amahoro n'abandi bahoraga bakora amaspace bavuga ngo twirwaneho na M23. Ubwo n'ibyifuzo byabo bashakaga ngo bihure bibumwe, ariko yari yarabangiye kenshi. Bwana nkubwire nigeze no kubivuga kuri radio, ni kenshi nanga yigeze kugira igihe nanga yakoze declaration avuga ko ari twirwaneho. Jewe nagiye kuri radio ndabidemantisa, ndavuga ngo uzananga ni ibyananga. Nakiriye message ziva kwa General Makanika anshimira ambwira ngo uwo muntu aja kutuvugira nkande, aja kuvugira twirwaneho tutuvite bavugizi. Izo zose yarari mu kaga gakomeye, ndetse amakuru mfite y'impamo yapfuye yarayahamagaye umwungeri wiwe n'umuhungu w'abanyabyinshi, araza aramubwira ngo sha uzorebe zino nka zanje n'iz'umuryango, shobora kuba ndaha cyangwa ntaraha, shobora gupfa cyangwa nkava hano. Ku mpamvu ki? Umwungeri aramubaza ngo ese niki gituma umbwiye gutya fande? Aramubwira ngo ndaremerewe. Yararemerewe n'amatelefone, yararemerewe n'ibyo bamubwira abona bidashoboka, yarazi akaga kose ubwoko bushobora kujamo, akirinda kuko ejo byazamwitirirwa. Rero nkatwe dusanzwe tubizi, dushobora gukeka ngo tubaze ngo se ninda wamwishe, ubwo twebwe duhita tubyumva. So tudatinze ku rupfu rwa General Makanika, jewe simbitekereza nk'uko babivuga, ariko niturindire iminsi zatubwira. Asante cyane Bwana Freddy, reka tugushimira cyane. Abantu munyihanganira cyane, nagize ruvutura, ijwi kiriranga gusohoka nko byakagombye. Reka nkubaze kuri aka ngaka Bwana Freddy, nyuma yo kumubura wari ubivuze ati se ni gute abantu bomubura bakabona imbaraga zo gutera, banatera bakabyina kuriya ngaho ntacyabaye kuko bari bageze ku ntsinzi, ariko umuntu akibaza izo mbaraga aho zavuye. Akabazo kanje karagira gatya, ni gute umuntu nk'uyu muri community yacu ashobora kwitaba Imana, ntihabeho enquete, byagenze gute? Ikindi kintu gitangaje ni uburyo yahambwemo Bwana Gakunzi, kugushingurwa kwa nyakwigendera ngo ashingurwe ninjoro, ni ukubera iki umuntu nk'uyu? Jewe simbizi neza, ariko kandi nimba byarabaye gutyo honyine jewe narinzi guhambwa ihutihuti,
ibyo nabyo biri mu bintu zantangaje cyane, nubwo bavuga ngo imibiri yari yangiritse, ariko birashoboka hari ubundi buryo bwakorwa bundi bigashoboka, cyangwa se barinda iminsi ingahe kugira ngo ibintu bibe ku muco isi yose ze bamufasha gushingura, bamuherekeza ari abantu benshi. Ariko kuba barakize guti niko hakundi nakubwiye, ubikurikiranye neza ugatekereza iganye bitangizanye n'ibintu byo kuzimiza, hari ababizi kandi nibo bakomandinga, nibo bavuga ibyo byose, arabizi aho gutera kwico gihe nyine. Ibaze ngo muratende munabanje muname ngo murangize, none ko baraduha morale bashaka bavuga ngo nimwishime. So ubituzumva nyine ko ari morale bashaka gukuramo abantu urupfu, ituma batareka ngo twunamire intwari yacu. So ni byinshi umuntu yatekereza nshuti, ariko iminsi izaduheza ukuri ku bantu batekereza, ku bantu batabikishije ibibazo byinshi bigaragarira amaso, watekereza bikaguhisha ukuri wenyine utiriwe ubaza byinshi. Harimo ibintu byinshi byo kuzimiza, byinshi ubona nyine ko ari ibintu bashaka gupfuka cyangwa bashaka gupfukira. Naho ibyo wari uvuze ngo ankete, bwana nta ankete yokorwa, ndabizi ko ari ndayo. N'ubu nyine abo bishakira muri za MONUSCO ishobora kubiza ukuri kw'ibintu byose, kuko bafite amasatelite hariya afata, ariko ntayo bazokora. Barafata amafaranga bagire ngo ko bararya ngo kubiriyo, ariko ntibofata ayo mafaranga ngo bagire ankete babwire abantu kuri urupfu rw'iki. Njyewe ndagira ngo urabizi ko nigeze kukubwira ko nigeze gusaba ankete igihe kirekire, ari naco cyatumye baniba amarwi, navuga ngo tubanze tubwire ankete y'abadushoye iriya ntambara. Ibyo nibyo batashakaga kugira ngo bamenye ngo ninde wadushoye iriya ntambara. Ibyo barabikwepaga bagaza bahakora bagasha. N'ubu ngubu ubumva gusa ngo ni runaka, ngo ni leta, ngo ninde, ntibazi leta iyo ariyo, ninde, byatangiye gute, niki cyatumye badushoraho buriya bwicanyi. So ntibabishaka uko batashakaga bijya, ni nako badashaka kuzakora ankete y'urupfu rwa General Mukunda Makanika. Urakoze cyane. Reka tuvuge no kuri iyi ntwari yindi Mukarayi, bwana Gakunzi. Mukarayi nawe yiciwe i Bukavu aho yasanzwe mu nzu akaraswa, ariko uyu nguyu we birasa nkaho atari umunyamurenge abitavugwa. Iki kintu cyo guhisha nkaho ntacabaye mu kubura intwari Mukarayiho, ukibona gute Gakunzi? Bwana Emas, gatoya dusubiye inyuma kuri iyi ntwari yacu General Rukunda, nigeze kubivuga, abantu murabyibuka, hari n'abantu benshi nabibwiye. Narababwiye ngo Makanika, General Makanika niwe uri target, niwe ushakishwa na leta y'u Rwanda kurusha abandi banyamurenge bose. Ibyo mfite abahamya benshi bazagira ku mantere kuko nabibabwiye. Kandi kera niwe muntu washakishwa kurusha n'uriya Masunzu bavuga. Nerekanye n'impamvu, kandi impamvu yashakishwaga n'umuntu ukomeye. Ibyo byaha byose yabigiraga cyangwa se babimushiragaho byari kwa Kabarebe, kandi ufite ibyaha kwa Kabarebe aba afite ibyaha kwa Perezida Kagame. So reka mbivugeho bukeya. Igihe cya Masunzu yari kwarwana, byitiriwe Masunzu, ariko harwanye General Rukunda Makanika. Urabizi ko ari we ushinzwe operation. Nimba hari abasirikare b'u Rwanda bapfuye umubare ungana wose ntazi, wose ushirwa ku mutwe wa General Rukunda Makanika, kuko ni nawe bari basigaye bikanga n'igihuru, bakavuga ati irino shamba ririmo Rukanika, iki giti kirimo Rukanika, aka kabande karimo Rukanika, kubera baramwikanze cyane kubera ukuntu yari yarabamuje. Rero guharura igiti girica abantu basigaye hareba abasirikare babo babishiraga kuri Rukunda Makanika. Ikigira kabiri, igihe cya SNDP bigeze gushaka abantu bajoininga SNDP, bakavuga ati ino SNDP niguma kurwana nta munyamurenge urimo. Urabizi ko nta munyamurenge bari barayijoniye neza, ati bizatugora. Bagerageza gushaka uko bishoboka kose, bagira kwa General Rukunda Makanika, kugeza n'igihe bamuhaye amafaranga. Bamuha amafaranga, amaze kuyashikira arababwira ngo aya ni ayandi yacu mwibye muri Kongo, n'ayandi turayafite.
kandi ibyo ni ibintu byababaje Kabarebe, ni ibintu nzi ndashaka kubivugaho birebire. Ibyababaje Kabarebe, kandi Kabarebe ubabaje Kabarebe nakubwiye kuko ibyo byose operasiyo aba yayihawe na perezida. Ibyo ni ibintu byababaje. Igihe cya M23 yindi ya mbere bari bapanze ko Ntaganda arasa Goma, Makenga akarasa Bukavu, Bernard akarasa Buvira, Zaire akarasa Ibaraka. Umuntu waburijemo iyo migambi yose ni General Rukunda Makanika. Yashatse gufata Makenga, yamaze kubimenya Kabila yamubwiye ati Masunzu yahamagaye Kabila yamubwira ati este yose yafashwe. Aramubaza ngo se niki cyokorwa? Ati nukurasa Makenga, ninde musirikare uhabona urasa? Aramubwira ngo ni General Rukunda Makanika. Wenyine Kabila afata telefone aramwibwirira, aramubwira ngo ndagutumye umfatire Makenga umunzanira hano Kinshasa. Makanika ibyo yasabye by'ibikoresho barabimuha, ngo buce aja kumufata Makenga arabimenya aracika, ibyo gufata Bukavu biba birashize. Makanika aragenda ngo ashike Buvira, arasaba ba Bernard arabashorera ngo agere Kaziba, bafashwe na Willy. Ntekereza ko n'ubu ngubu bagifunze Kinshasa. Ibyo byose kugira ngo uwo mugambi ungana gutya ufube, byose byagiye ku mutwe wa General Rukunda Makanika. Rero n'umuntu wari muri target cyane, ari nayo mpamvu muzakurikirana n'amanama y'abayiri ya ruguru n'ibyo atashakaga. Yavuga ngo M23 ni n'aba M23 igumiriya nanje nguma, kuko yarabizi kuko atokwegerana nabo, atokorana nabo. So rero kuba bashaka guhuza biriya bintu shobora kuba ariyo mpamvu nyamukuru yaragize, ariko iconzi nuko yari yaranze kwemera iryo zina rya M23 para akaga kubwoko. N'ubu turaje kubivuga n'ubundi nakaga. Ibyo yavugaga yababizi, n'umuntu warebaga kure, yari umusirikare w'inyeshamba yakamiritse uzi ibintu gusumba biza amashuri ahanitse. Urakoze. Naho ko waruvuze kuri General Mukarayi, Mukarayi ni intwari cyane. Abo ibyo byo ntitwokwirirwa tubaza ngo se Mukarayi yishwe nande, yapfiriye muri eneo ya M23. Mukarayi nta wundi muntu, nta Katanyama hariya yizerera n'imbunde. Katanyama ihari nabiripotinze cyangwa nabambuye imipomo bahisha imbunde bari mu ntara zabo, adafite umwanya wo gusohoka mu rupango rw'iyo ngo aje gusimba mu rundi rupango. Baratinye cyane. Urabiza ahantu M23 ishitse, umuntu mwese muraruguma muragira. Rero ibyo ngibyo byose twakwirirwa twibaza ngo se ninde wamurashe? Nta wundi wamurashe. Kandi ico Mukarayi yazize ni ikihe? Reka nkubwire, Mukarayi niwe munyamurenge wa mbere warindutse FPR. Icuge hari muri 1996 i Remera, yaragayidinze training ya Remera. Hari umuriyete na witwaga Higiro Robert ashaka kumusuzugura, Mukarayi amusuzugura birenze. Iryo jambo ryaravuzwe. Mukarayi niwe wa mbere wafashwe aja gufungirwa mu Rwanda ngo yarindutse FPR. Rero kuri none urabizi kuri 1998 bashaka kwenimina imitwe yose babandi bantu babazi baza amateka bakabaremine. Kizakunda batwara bagakunzi, batwara ba Moise, batwara ba Fred, batwara n'abandi urabazi barugabo n'abandi. Rero ba Mukarayi baragusimba. Kuba Mukarayi no munsi ibamubonye ntibategerezwa kumufata ngo bamushikire, kuko bari bazi ko afite amabanga. N'ubu nitwe bashaka ngo bakure mwari maelema, bazana abana batoya baginjira igisirikare, babashire mu indi ideology, bababwira ko twebwe twarabaye indiscipline, tutarabasirikare, tutagize iki, nta kintu baduhemukiye, ari twebwe twananiwe. Sobe nibyo ngibyo, ico nico elema yose. N'ubundi rero yo Mukarayi yaza kumbwira kungisha inama, sinari kumubwira ngo nagumaho, nari mbizi kuko ashakwa. Noneho mu gihana kurana rwaye bamubona kuko nta manipawa bamufitemo, batamukoresha, abaho ngaho gusabitsa amabanga. Rero bategezwe kumukuraho. Muri make muri FPR cyangwa muri M23 urutoki rutera imineke bararutema. Yego. Urakoze cyane. Niki rero gituma iwe asa nk'umuntu ushizwe ku ruhande, kandi nawe yari umuntu ufite amateka mu bwoko, ariko ugasanga iwe ntavugwa nk'abandi cyangwa ntiyibukwa nk'abandi?
urabizi ko tuyobowe n'amafuti, tuyoborewe mu mwijima. Niyo mirimo y'umwijima uko ubyumve. Duserukiwe n'amafuti, duserukiwe n'umwijima, duserukiwe n'uburiganya, duserukiwe n'udutimbukanya. Nitwo kuba mahoro isa nk'ari iyoboye abanyamurenge. Ibyo byo ni kandi urayizi, yavutse mu mafuti, yonka mu mafuti, icukira mu matirimbukanya, isorekera mu manjagari, none ikabiha isazira mu mafuti. So ibyo urabyumva, ariko nawe yari intwari, yategezwa kwibukwa, yategezwa kugenda gutya. Yego, urakoze cyane. Freddy, rero nyuma yaho rero yo kuranya kwigendera General Rukunda Makanika, nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3, ati rero twirwana ubu nyine tugiye kurwanya leta ku mugaragaro, hanyuma rero twifatikanye na AFC. Kuva muri no politike yo kwirwanaho gufatikanya na leta kugira ngo turinde umunyamurenge, tukinjira muri politike noneho yo guhangana na leta katwirwaneho. Mu gihe twari tuzi ko twirwaneho n'abaturage b'abanyamurenge bahagutse kwirwanaho kuri Red Tabara na Mai Mai. Iyi politike yo rero ni nziza cyangwa iyo twari turimo niyo nziza kurusha? Bwana Imasi, ibi ko twebwe ntituba dutera imbere, tuba tugenda dusubira inyuma nk'umwana w'igikutara kuse. Ibi ko turagaruka mu gice RCD. Iyi ni RCD yahinduye ishusho. Uzumve nta tandukaniro. N'ingaruka zayo muziharure zangana n'iza RCD. Kandi urabizi iza RCD zabaye. Abaremye kiriya ni babandi, umurongo ni wa wundi, n'ingaruka zaba kwa kundi. Reka nkubwire, kurema icama ni bisanzwe, ariko gitangaje nuko bagishobora kubishiramo ubwoko. Uno munsi si icama ca runaka ca runaka na runaka, noneho bagiye gusura kandi kukwega ubwoko ngo bwose ibicama c'ubwoko. Ingaruka twese tuzirengere. Nitwe ba mbere, nta bandi bantu baragira parti y'ubwoko. Reka nkubwire, n'ubu nyine nakwibaza, uno munsi mahoro yahora gitanga imisanzu ikavuga ngo ni abantu birwanaho. Yari yaranze guheza gumino ngo ni icama. Nzi ko uno munsi ko baba icama ko nabo baheza. Iravuga ngo n'abantu sore birwanaho. Ese uno munsi ko baba icama baba M23. Ese uno munsi barasaba batanga imisanzu bayiheze M23. Tuza twibaza, dukoreshe, sinzi ko tuyobowe n'ibitungwa, sinzi ko bayoboye ibitungwa. Ese uno munsi mahoro ni mutuality n'ubwoko. Uno munsi ubwoko burafinanse impuze, burafinanse M23. Uno munsi abantu baba bafatirwa ibihano. Uno munsi ubwoko dushorora amafaranga ku mugore, ku mwana, ku mukecuru, ku musaza, turafinanse M23. Ibaze ingaruka zirimo uko zingana. Abandi bantu nanga ntabwo yazanye ubwoko bwiwe ngo finance kiriya, bagiye nk'abantu ku giti cyabo. Uriya perezida wa nimbari bya Mungu nimbari Bernard ntabwo yigeze azana ubwoko bw'abashi. Nundi wese Ngoma ntabwo yazanye. Ariko kwebwe barakomeza batanga imisanzu, bivuga ko ubwoko ari bwo bufinance parti. Kandi iriya parti M23 ifitaho yimba amafaranga, ifite ibinombe yigira, ifite financement, ngo none ngo ko bara kuramwe abantu amafaranga. Ijambo rya mbere umva ukuntu abantu baragowe, twari gufasha udufaranga tukadufasha abagowe aho, ariko baratukuramwo hatwo dufite. Ikigira kabiri, ubwoko bwe gufinance parti. Ingaruka ese iyo parti yotsindwa, urumva abatsinzwe ubwoko bwacu. Sinzi ko abantu babitekereza, sinzi ko abantu nabo babishira mu ntuze. Ibi bintu byabaye cyage cya RCD, Nyarugaba yigeze kuvuga ngo ese ngo niki gituma ngo president ngo wa parti ngo yari Wamba Jawamba, ngo ariko ngo ubwoko bwacu ngo akaba ari bwo bugira busibisa consequence, akari bwo bugira ingaruka. Ijewe nabimubwiye aho mu nama, ndamubwira ngo nuko bagushutse ituma nyine Wamba Jawamba atakoresha ubwoko bwiwe, nuko wewe wahetse ubwoko bwawe ubushira muri politike, ukoresha izina ngo wasi wa Kinyamulenge, gituma utavuze ngo wasi wa Wamba Jawamba.
sinibuka ubwoko bwiwe. Rero igihe cyose byabaye gutyo urabizi twarafashwe turicwa abantu ibihumbi birenga bitagira igiharuro bitagira ababishatse bitahambwe mu cyubahiro, n'ubundi niko bizoba. Ese uno munsi yari iwacu bopfa bavuga ngo ko barapfa abandi, ko barapfa abahema M23? Ese bazose bavuze induru bavuge ngo baturage ngo ko barapfa ni abahema M23, kandi abahema M23 bategezwa gupfa. Abahema M23 no bafatiwe n'ibihano mu rwego rw'isi, none wari ubashaka baramukingurutse. Sinzi ko abantu babitekereza, nimba hari abagabo hakiba abagabo mu Banyamulenge cyo kintu bogihaguruka bakakigira, ariko icunzi tuyobowe n'agatsiko k'amabandi k'umwijima karaguma kabatware gutyo nyine. Ibwo tuzoba ninde uno munsi se kibasumba azogaba ngo yicishe ubwoko ninde? Ibyo arabitekereza atinya n'uwo mugayo cyo bimubwiye ntacyo bimubwiye. Hari nacyo gituma biteye isoni kugeza ubu nyine ureba ishirahamwe ry'Abanyamulenge riri muri Amerika, igihugu ca mbere gifatirwaho akarorero ka demokarasi, ariko cyo gitwaza igitugu. Banze kuva ku buyobozi, twahoraga tubabwira ngo ifaranga zabija muri M23 bagahakana ngo yaye, noneho bazazijaniramo bonyine babibona. Ishirahamwe ryanze kudepoza manda yarashize, aribo bantu bakagombye gufata akarorero ka mbere ko kuvuga ngo turi mu gihugu cya demokarasi, ariko kora twarakima bavu. Iyo mbabajije bazambwira ngo nuko bari mu ntambara, serekana neza ko mitwari tiri mu ntambara. Ukanibaza ngo ese kibasumba nibo babona ntwari warwaniriya ntambara, nta wundi bashira urwandi. Ijuru rikavuga ngo ya, nuko ari cyo gikoresho babona kizojanwa mu mwijima bakazaki uko aho bazokirohama naho ngaho ingaruka akazazirengera. So wumve iyo twaye tujanwa, wumva umwijima turimo, wumva uburiganya turimo, wumva amafuti turimo, wumva mangete turimo. Ni bene izo ngibyo ingaruka dufite ziracyari nyinshi, ndetse n'ubu mfite amakuru ko hari abana bajanwa za Kenya, Burundi, Uganda n'ahandi ngo bamwe ko barabwirwa gusa ngo nibagende ngo baje gukaba, ngo baje mu mabiro gufungura amabiro mu gihugu cyafashwe. Umuntu akibaza ibi ni bya bindi nakubwiye bya RCD nabo umugayo warashize. Iyo bagira umugayo ntibaba bagihaguruka mu handi bantu. Jewe iyo nja kubona aratangaje za ndambara zikica abasirikare ibihumbi bingana kwa kundi, ni ukuri simba ngisohoka ngoje mu bagabo. Indero mfite iyo nahawe na data simba ngisohoka, ariko barahaguruka bakambara ikoti bakavuga ngo ni intwari, bakavuga ngo unabayobozi b'ubwoko. Nta mugayo bakigira, n'ubu nibo bajana abo bana, n'ubundi nibizaba ntacyo bagitinya, bamaze kwandura ntacyo bazandura kiruta cyambere. Rero nabwira abo bana biteye isoni, mwabana mwe muhaye mugenda, abo n'abana b'abacika cumu, n'abana b'imfuzi n'ubwana bw'ubupfakazi, abo bahaye babajana, ababo bari Buraya, bari muri Amerika ko bariga, ko baraza bagatora akana kamwe ise yapfuye akagasiga ariko korebye umuryango wa nyina ngo nagende. Intambara iracyahari, ibibazo biracyahari. Ubu nitwari tugifite abantu bo gushira, ariko abamenyereye kubamarisha ibo baba bakora izo ngibyo. Rero so ntarevuze birebire biteye isoni, iyo twaye turacyafite akaga gakomeye ku bwoko bwacu. Urakoze bwana Gakunzi, reka tugushimire cyane. Mu gihe isi yose Union Européenne yahagurutse, Amerika nuko bamagana M23 kuri leta ya Kongo, yo ikabafata ko ari abateroriste, mu gihe twebwe twari turi abaturage bari kwirwanaho. Iki kintu cyo kutareba ko M23 isi yayihagurukiye, ariko tukumva ko tugomba kuyituriramo. Ahangaha umuntu yo kwibaza koko n'abanyamurenge babyitekerereza cyangwa n'abandi bantu, kubera ko biragoye kumva urebye aho isi uko yabifata ibintu, kuvuga ngo widumbukirize mu mucobo uhayibona isi yose yahagurukiye. Iyi decision ituruka he? Ni mu banyamurenge cyangwa ituruka hanze y'abanyamurenge?
nibyo nakubwiye igituma badakora amatora batinya ko hoza kuza umuntu utekereza, kuko habaye umunyamurenge utekereza wese nk'iyo ntwari yacu Rukuni Makanika nibyo yari yaratekereje, nibyo yari yarabonye, yatinyaga akavuga ati bino bintu sinzi iyo bije, dore ibyabo uko byarangiye, rero reka ngende gahoro gahoro sinipuronje wese. Ariko nico gituma batagira amatora, kuko babona ko hoza kuza umuntu utekereza ejo akazoja kwanga bino bintu, akavuga ati ibintu nakaga, reka tujane uyu nguyu bapfutse igitambara mu maso, badahabaye bagenda babwira ngo kandagira aha, igaruka azazigira. Tekereza ko abanyamurenge nibo babicishwamo, ariko nta munyamurenge utekereza woja muri bino bintu cyangwa kwishora muri bino bintu. Niba abandi babikishije ubwenge bwabo, abo nyine nibo wumva yaramaze kubikisha ibisigaye uko bamujana kose kuragise. Ariko umunyamurenge uko bifite ntawe ntekereza urwego uko angana kose na niva afite yose etide atobona bino bintu. Reka nkubwire uko mbibona. Jewe ndiko ndabona bino bintu, sinzi ko wari wabona agashururu gatwara inzu. Iyo agashururu gatwaye inzu igisenge, ntabwo kaza kabanza guteguza nyiri inzu ngo kamubwira ngo oza amasahani cyangwa sasa neza cyangwa panga ibintu mu nzu. Bahita gatwara gusa, abantu bakaza bagasanga, benshi baraza bakavuga ati nyamara nubwo byagize gutya ariko yari umucafu, yari umuntu w'akavuyo, dore igitanda cyari gishashe, dore amasahani ntiyaraheruka koga. Niko bizababera iyo bamenye ubwenge, bakogeje amasahani, bagasasha ibitanda, umunsi agashuru kazatwara igisenge ziburi bazasanga bipanze. Ntutangare ko ejo FPR izahaguruka ikikuramwo bagataha, barabaye M23 bagasigara kuriya, turiya tukaza dusigara tukavuga nk'uko nyine batafite uko bipanze, batiteguye, batagize iki. Ibyo zoshoboka u Rwanda rubona kure. Simbibona Perezida Kagame yigeze gukuraho ingabo atarabona amasanction nk'aya ngaya. Ariko urebye ukuntu communauté internationale yahagurutse, simbibona ko Perezida Kagame aguma gufonse umwanya n'umwanya azabivamwo atabategurije. Nika gashuru nakubwiye kazatwara igisenge, bama basigara ba M23 gukizuba bari bakire, tubarebe gutya bayebuye bakwirwa. Ibyo frere nkubwire jewe, ndetse ko ndanabibona ko ari cyo kimwe cyatumye mugene muri kiritaba n'abanyamurenge benshi nibamara bajemwo mukomere, asigaye twe tuzokuza ingabo zacu, kuko amahanga za supervise arebe, asigaye mwe muzosigara mwirwanira mwenyine tusa naho tutakimu. Ibyo birashoboka. N'abantu batekereza ngo intambara irashize, niba abandi nakubwiye babikishije cange bagira ubute bwo gutekereza. President Kabila wavuyeho, Kabila Pere yazanye abazimbabwe, intambara iri Kinshasa, twari tuja gufata aeroport. Yazanye abazimbabwe n'abanyangora, yari kwigera za pepa, ariko barayihagaritse bayisubiza inyuma, baradukubise badusubiza Angola. Kuba ribaza ko Perezida Gisegeti nuko nta basirikare afite igihugu kimeze kuriya azobura bamurwanyirira, nubwo bibwira ngo kuba ari nubwo bagira Rubumbashi azobabona kandi bazabagarura basubize iyo babakuye. Abantu bibwira ko intambara yarangiye n'ubute bwo gutekereza. Reka nakubwira na situation uko imeze ubu nyine. Ntabwo M23 yahagaze ari ubushake bwayo. M23 yageze Kamanyora, bayibwira ko abarundi bajabutse bagiye Burundi, bahita bakomeza bagenda birukanka ngo bageraho bita Gatogota, bayerekera Uvira, bababwira ko abarundi bagarutse basuye muri Kongo, bahita basubira inyuma biruka basubira Kamanyora, kuko bavuze ngo ibingibi ntibyorusha. N'ubu bari Kamanyora ko baravuga ngo ese hari ahantu usaharindwa, iriya ntambara ntiyoroshe, abarundi bari Kotongo benshi baravuga ati iriya ntambara ntabwo ari ya yindi y'akatanyama ya leta ya FARDC twarwanye, n'ukwitonda tugategura tugapanga. Bariko barabona ko atari intambara y'abana, ni intambara y'abagabo ishobora kubagora.
aho uruhande rwerekeye Kaziba baragiye bafata Nyangezi barazamuka ngo baje kugera Kaziba basanga abarundi bahakunze barabakubita barasaba bamanura Nyangezi kugeza uno munsi nkubwire n'abana bacu ruguru bafite umusada ntibabona umusada aho bashikira uno munsi bozamura ingabo yabara abarundi yabarabaki bakabarasa bo barangiza iri ya M23 iri mu Minembwe igashira aba bari hepfo batabona nuko bashikira izo ntibabitekereza ntibabibona aho Rubero bafashe za Katanyama izishasha ikamvuga uko yaba bana baheruka gutreningwa vuba nibo bantu bakoraga ikibazo cyane nibo bantu baraswaga bakirukanka bagahita bagira umurindi umukomanda yagira ngo arabahagarika bagahita biruka basubira inyuma bigatuma M23 ibona imbaraga ejo bundi babakuyemwe bose babasubiza inyuma batsiga abasirikare bakera kandi ngo amare kubasiga bakora akazi bararwanye bafata imigi ibiri nimba udusantre tubiri kuko bari abasirikare bonyine basigaye bamenyeranye iyo kera n'indi strategy leta yakunge yayikora so mwibaza abana babagenda ngo bagiye mu mabiro ngo bagiye kugira iki biteye ubwoba simbizi ariko iyo dutekereza nta ibi bintu ntitware kubikora ntidufite abana bagushora ibitambo kuko abo twari dusigaye nyari imbuto twagomba gufata neza ejo izabyara abandi urakoze asante turende tusatira umusozo w'ikiganiro cacu bwana Gakunzi kuko twari tumaze kubivuga generale Sematamati tugiye kurwanya leta ku mugaragaro indege ngo ziriwe mu kirere ca Minembwe ariko ntibabone ko aribo ko bahaye leta uburenganzira bwo kwirasa ati igihugu ciyemeje kurimbura ubwoko bwabo niki abantu bokora kugira ngo abantu bazoza bareba ibi bintu ngibi ni bande bohaguruka kugira ngo bavyamagane niba batangaje ngo bagiye kurwanya leta kubera iki abantu batavuga ati muhaye leta none uburenganzira bwo kubarasa kandi koko leta yo barasa kandi nta ninkurikize leta yazana indege ngo leta igiye kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge niki ko bisa nkaho bari gukangisha leta kwitora s'abanyamurenge turungo nuko turi ubwoko bw'Imana ndagira ngo turabanyezereri kibazo ko abanyezereri bashize so reka nkubwire ibi bintu nigeze kuvuga kandi ku kiganiro sigitangaza abantu bifatikanye n'abaturage gushira nabo abaturage bakagenderamo mu mirwano bibaho nakubwiye ngo makobora abantu bapfuye nuko Mayimayi yahungiye mu baturage barapfa kandi nta nkurikizi babonye Gatogota nuko byagiye n'ahandi nabonye baselebura hariya n'abagore n'abakobwa bifatikanya ku ntsinzi no kuvuga ngo bose barabarwanye kandi ibyo bose nabo nyine baba babashiramo so uno munsi ni nkaho bifashwe ko mu Minembwe n'aba M23 bose ari ukenyeye ari uwambaye iki uko niko bigize so rero uno munsi bopfa n'aba M23 bapfuye sinzi ko bazohaguruka bakavuga ngo ari genocide y'ubwoko icyakora bazabikora kuko batagira intekerezo barabikoze bateye ikibazo bazaja hariya ngo genocide y'ubwoko kwishamangaza gusa baba bizi kuko bamaze kugira iki bazaja hariya ngo genocide y'ubwoko ariko nta resultat bizatanga bari abantu babasingiye gupfa bonapfa bakarangira nta nkurikizi nubwo bazaja hariya bakavuga ibiki icyakora ntindangaza uhubuka kwabo narakubwiye ngo nabahubutsi bazahubuka mu gitondo bagahubuka saa sita bagahubuka nimugoroba so kuvuga ngo biriya jewe ntibintangaza ikindi kibazo warubajije sori gisubiremo numve hari umuntu warukinguye bisa naho bindogoye narimbajije warusa naho umaze kugisubiza cyari cyo ngico nyine cyo kuvuga ngo abaturage kabarahagarara ku mugaragaro ko bagiye kuyirwanya leta yabarasa ngo hano nari kantu nanibutse nizo bindi baye nkubwira uno munsi misanzu nitangwa bo bagira ngo bayikora mu ijima cyangwa na communauté na mutualité mahoro ni mutualité tanze imitanzu yo guheza icyama no kuvuga ngo ubwoko bwose bwinjiye mu cyama
ibyo byose ni akaga, ni amakuba bariko barabakururira. Iyo harya nakubwiye nta bindi, nta bantu batekereza tuyobowe n'amafuti ko nkubwiye, kandi finalite y'amafuti ni amafuti. Reka nkubwire n'ikindi kibe gutangaze, amafuti rimwe na rimwe azatsinda, ariko iyo yatsinze ntabwo azaba uburyo, azaguma ari amafuti, akayobora mu mafuti, agatwarira mu mafuti, nanone abantu bagasibisa, ingaruka zikaba nyinshi kuruta izo bavuyemo. Kibe gutangaza ari amareberiyo mwe yagiye abaho, abantu basigara bifuza zijya za mbere zahavuye. So ibi ngibi nkubwire, nakubwiye ko nta banyamurenge babitekereza, batekererezwa. Tumaze iminsi tubivuga, ibi byonyine bikwereke n'ibimenyetso zabirya twahora tubabwira, kuko udatekereza tugira abadutekerereza, kandi abo badutekerereza sinzi ko badukunda data wanje, ariko iyo badukunda ntibaba baturoka muri kano kaga kameze gutya. Ni akaga kaboneka, nubwo hari bamwe batujana uko nyine, abandi bagabo baracecetse ariko bariko barabibona. Ariko twese tuzorira ngo umugabo umwe yabwiye umukozi wiwe ati ndaguhana urampanisha iki, ati ndirirwa nkuzungurukana uruhi, ati databuja ntaco ko tujana nawe tukaruhana nawe, ntaco. Rero twese izo ngaruka ko tuzozi ibisana nabo, cyo tuzoba tureba. Urakoze. Wagikomojeho ko abana baba bagenda ku bwinshi baja muri M23, bababwira ko ngo bagiye kubona utuzi, twagiye tubabona koko. Iki kintu cyo kuvuga ngo baje gufata impunzi zahungiye mu gihugu ca Kenya bazitware mu mareberiyo, iki si icyaha? Iki cyaha kizabazwa nde Bwana Gakuzi? Kizabazwa communauté y'abanyamurenge muri Kenya, kizabazwa igihugu ca Kenya? Iki cyaha kizabazwa nde? Igihugu ca Kenya nta bihuye, ntabwo baseze. Igihugu ca Kenya barabiba nkuko bigize. Ntabwo igihugu ca Kenya ariko cabarekuye, kandi abo banyamurenge ntawe uzabibabaza. Igituma babikora nuko bazi ko n'ibya mbere batabibajijwe. Nakubwiye ko bakoze amadeclaration hafi 4,000 ntawabibabajije. Rero ibyo ni kamenyero kabo, bazi ko baza bakora ibyo bakoze byose, ntawe bibabaza, ahubwo bazamuka mu cyo baguma kwita intwari. Rero reka nkubwire, tuyobowe n'impumyi, ubwoko bwacu utazi intwari n'ikigwari cy'ubwoko, utazi intambara yacu n'itari yacu, utazi yarangiye n'itararangira. Muri make turi impumyi zigenda zidatekereza, nibyo byivyi, kandi ingaruka ziracaba nishi. Ariko mbwira abo bana n'ababyeyi, abo bana bene wabo bavandimwe, nimufata abana banyu mwoye kuja kwimanika, ko no kwiniga kuja muri ziriya ntambara, mutaza aho zatangiye, mutaza aho zagize gute. Ni mwitonde, igihugu nigifatwa muzagisanga, ntabazakikorera ku mutwe ngo bakijane. Ariko uno munsi si umwanya nkuko baba babishaho kuja gutegeka mu gihe mu ntambara kandi zikomeye. Rero abazagira ingaruka n'ababyeyi b'abana n'abandi bo bazakomeza bigaramire ko barabungukiramo, ko barabiriramo. Ibyo baho kuri bo ni 6. Urakoze. Reka rero tugenda dusoza ikiganiro cacu. Ati manda yararangiye mu gihe basa n'abafashe ubwoko mateka, kandi ntashaka kuva ku buyobozi, uyu muyobozi w'amahoro. Bwana Gakunzi, ibi ngibi byo bisobanuye iki? Abantu babyitwaremo gute ko abantu nabo baceceka kino kintu kandi gikomeje gushira abantu mu kaga? Bwana Emasi, ndibuka igihe twari ko nariko nitoza, abo nyine baranze navugaga, kuko babonaga mpaye mbatsinda, mbere k'ibyo nzakemura ku bwoko bwacu, ukuntu nzarangiza iriya ntambara nzayirwana. Barambwira ngo ngo reka kuvuga ibyiriya ngo ni mituwarite ya hano muri Amerika, ngo vuga ibyo uzakorera hano. Ariko ndabizi ngo umuhamya ko hano nta kintu na kimwe bigeze bahakorera. Rero ubu kibazo mbuvuga ntabwo ari we, ntabwo ari kibazo mbukeneye kuba ku ngoma. We kubwiwe yarambiwe kera, yarushe kera, ariko ni umuntu bateretse aho, gumaho uguma utubera igipopi kugira ngo tugume dukoreremo.
mu by'ukuri ndabizi ko Kibasumba atari gushaka kumabwira, ariko nyine n'ibintu bigahitse biteye isoni nuko ababatwarwa batabona, ariko bari kurenza n'umunsi n'umwe. Nubwo bavuga data wanje ngo bari mu ntambara bakemeza ko mitorite y'abanyamurenge hayirwana, ariko n'igihugu kiri mu ntambara kizagitora. Gisegeti yatowe bari mu ntambara y'amazone amwe ya este iyo muri Noro yarafashwe, ariko ntibizabujije amatora. Ariko hano ngo bari mu ntambara ntibatorwa. Ibyo byose n'ibyitwazo ni ukubona barabonye vuvuzela yabo, ikintu bacisha mu mwuka, uko bivugira akaba ariko bagira byinshi barabikora, akaza ntanabimenye. Ubu nibo bashaka, nibo bakoreramwo ibyo byose. Ko kaga babazanira ubwoko, sinzi ko akabona iyo nakabona ntiyobasha kukavuga, ariko ndabizi ko atakabona, kuko mbere yo kubamushira hariya babanje baja kumubikira. Urakoze. Ati rero igihugu twakibonye, Nord Kivu twamaze gufata umujyi mukuru wa Bukavu ndetse na Goma yo twarayifashe. Rero abasore mwese muje gufata imirimo, n'abandi mwese muje kurwanira igihugu. Bwana Gakunze, hari abafite iyo mitekerereze ko bafashe igihugu kandi bishira abana benshi mu kaga, ni kugira aba bana bari kuja muri aka kaga. Niko bavuga benshi, bivuganye n'umuntu dutaha igihugu cyafashwe tugire gute. Urabyumva nyine nawe urabyumva, nakubwiye ko hari abantu bashimutwe ubwonko babohojwe ubwonko, mbese bababujije gutekereza. Barababwira ngo ntimuzose gutekereza, dore runaka na runaka nibo zabatekerereza. Uko niko bimeze mu bwoko bwacu. Ubona igitigiri nyamunini, abasigaranye abatareretswe batekereza turi bakiyanje nawe n'abandi nk'abangashi. Nitwe twabangiye turabwira ngo uko ubwacu ko bungana tuzitekereza, ariko bandi bose nibo bababwiye ngo cafashwe. Uko baremeye barabishimira ko badutekererezwa na runaka, nibo bababwiye ngo igihugu cafashwe, nibo bababwiye ngo nuko nguko. Ico gituma ubona bashante gutya n'abakobwa. Noneho urumva ibyo twanze, ibyo twirinze kw'intambara y'ubwoko nizo bagerageza ko barashiramwe abakobwa bagaselebrate, ko barashiramwe ababyeyi kugira ngo intsinzi ibe y'abanyamurenge. Ubwo banatekereza data wanje ko ari nabo bataranafata Uvira rimwe abanyamurenge, batarafata Kinshasa rimwe abanyamurenge, mu mijyi dufite abantu bashwaragiye. Ibyo ntacu babitwayeho, ntacu bibabwiye. Ikimenyimenya ahubwo uzogena utegere hari utodiyo, ariko ndebe iriya ikiya gihugu kizofatwa, Imana izohangeze ndebe uko kizotwarwa. Hari abantu muri M23, hari abantu batreninzwe kubihuha, kubinyoma. Habe nanone hari akaudio bashizeho baravuga, bashiraho umukongomani aravuga ngo iriya bafasha abanyamurenge ngo bari mu nka babatemaguye ngo babagize gute. Namambwira kuri urwo rubuga barabavuze ngo ibi ni uwo muntu yicaranye iruhande rwa Wiringoma, nibo bamubwiye. Ariko ayo makuru ni ibinyoma, ntabwo amakuru yo gutemwa kw'abaturage b'abanyamurenge twoyumvira kuri uwo mukongomani ntayo tuzi. Ibi ni ibyifuzo byabo, niko bashaka, niko bifuza, n'ibyo bakenera. Abo ngo nabakomboze, abantu bazana ibihuha byo gutema ubwoko bw'abatutsi, abo ngo nabacunguzi bacu. Umugabo umwe umupfurero ngo yise umwana we ngo nzaba ndora, tuzaba turora. Urakoze Gakuze. Ati tubuze Mose, ariko ubu nyine dufite Joshua Sematama. Rero Sematama rero urabona azotugeza he Bwana Gakunze? Simbizi nta nico mbivugaho cyane, reka turebe azatugeza. Uwo narinzi cyane n'uriya, ari nakunze kubivuga, twabishwaniye n'abacu benshi. Reka nkubwire, ari ibintu abantu benshi, ari abantu bagiye bapfiriye ruguru mu mazu barashwe, kandi barashwe na twirwaneho. Narabibwiraga abagenzi banje nkababwira ngo ibi bintu General Rukunda Makarika ntabyazi, ni byinshi zari bisigaye bikorerwa hariya. Tiyari nk'urwakazi, tiyari intoneshwa, amaordre ntayo yahabwaga. Urabizi ko kenshi yari yarisigariye no ku ndondo, abandi bari mu minembwe. Ibyo byose zabaga ndabizi neza yuko ibyo bintu ndaruhara yarabifitemo, ataranabizi nyine.
yo kwanga kugira ngo bigire ariko ntazo yarazi byinshi zaberaga bene ibyo ngibyo kubera kuko ntabwo yari akiri nk'ungwakazi ntabwo yari intoneshwa ni byinshi ejo ubwanje yigeze kubimbwira kuko abo namubazaga abayobozi ndashaka kuvuga akandahira kandi yavugisha gukura akambwira ngo gize imyaka 2 batavugana nabo n'abandi ariko mu wandi magambo abandi bavugishwa gitondo n'umugoroba haba n'uburyo bw'amafaranga nkubwire nta nabwo yari akironka yari yaricajwe ku gatebe ibyo ni ibintu bigize uwo niwe muntu narinzi wari ufite uruha wari uraje urushinga wari uzi ibibazo kuko ibi byose mbaye nkubwira yabiciyemwo afite experience yakahise so naho ibindi bigiye kuza hose simbizi cyane reka turebe iyo azotujana kwazodushita Imana akadushita zabari byiza nabyishimira naje nabikomera amasho urakoze reka rero soza ikiganiro cyacu reka rero ngwereze uyu mwanya bwana Freddy nimba cyo ntakubajije nimba ari ubutumwa bifuza kugeza kuba dukurikiye umwanya ni wawe dusoza ikiganiro mu gusoza muvandimwe inshuti nta bindi birebire abariko abahisemwo kutujana buhumye bahisemwo kuturoha ubu bafitemo inyungu kandi banabizungukiyemo kuva kera ntaco tubavugaho ariko abandi bagabo bacecetse barabihunga ariko bizobabazwa barahunga ntibazohunga kurira baraceceka ntibazoceceka kurira barabyitaza ntibazitaza kaka kazababaho urushaka bonyeguruka mbwa n'abarundi bohishuka bakaza bakamagana bino bintu ibyo kurangiza aba bana ndagira ngo ntekereza ko nta mwana udafite umuryango nta mwana udafite umubyeyi nimwegera abana banyu nimufata abana banyu nakubwiye kuko nta bana tugifite bo gutora twari dusigaranye imbuto ntoya mu gihe dutanga imbuto ubwo akacu kazaba karangiye urakoze cyane reka tugushimire bwana Freddy ku mwanya wawe ndabizi umwanya wawe wari ugoranye ariko wihanganye ubana natwe kugira ngo utange ibitekerezo byawe kandi unakebure benshi bigaragara ko bashobora kuba bari kuja kwiroha mu mwobo bibwira ko ari ubukiriro rero reka dusoze rero Freddy niba ntakindi urakoze cyane ntakindi urakoze shito abandimwe rero tubonana ibiganiro byacu nk'ibisanzwe bye bye ariko rero uyu mugabo kubera kuko yari intwari tumwumvishije amagambo menshi twebwe tutari tuzi rero ntaye abamama bose apana abagabo mbahaye pole kuri iki kintu twadukorerwa n'abagabo n'abana bacu mbahaye pole nongeye kubaheza pole kandi kibereka nk'uko aba bagabo babaye abicanye kuri twebwe dufite abamama nabo baserukira ayandi maserivisi mu minembwe ariko abagabo bavuze bose uko bangana ariko ntibavuga ngo babagore bavuge tugere kuri aka karengane tuhaye turengana uyu munsi wa none nditonda abagabo bose ntibavuze si twebwe gusa tuvuze mu bagore mwitonda kandi nagore kandi si umunezero kuhaye tuvugisha kandi si ukugira ngo bamenye kuko turi imvuzi ahubwo ni agahinda dufite rero uyu munsi wa none ko turifuza natwe ngo kugira ngo turenge abagabo kuko kwanyu ahubwo twabona tukibera abagore noneho nyine nuko nyine tukabana sinjamenye ko twokwiye mwabagabo bacu mwabana bacu mudukureho iki gisuzuguriro mwokagira imana mwe turabingiza kandi tunabatakira kandi dutakira leta n'indi ikihano mwabagabo bw'ikintu giteye isoni ikintu gitangaje umwana wacu yageze afata ukavuga ngo yemwe bana bacu bagiye hanze ngaho nimudufashirize zino fuzi ese uyu munsi turavuga ngo nibadufashe mu buhe buryo mwabasasamwe nimba hakiriho abagabo babandi b'abagabo abagabo nyabagabo abagabo twebwe gusa tuvuze mu bagore mwitonda kandi nagore kandi si umunezero kuhaye tuvugisha kandi si ukugira ngo bamenye kuko turi imvuzi ahubwo ni agahinda dufite rero uyu munsi wa none ko turifuza natwe ngo kugira ngo turenge abagabo kuko kwanyu ahubwo twabona tukibera abagore noneho nyine nuko nyine tukabana sinjamenye ko twokwiye
mwabagabo bacu mwabana bacu mudukureho iki gisuzuguriro mwokagira imana mwe turabinginze kandi tunabatakira kandi dutakira leta nimba ikihari mwabagabo ikintu giteye isoni ikintu gitangaje umwana wacu yageze afata ukavuga ngo yemwe bana bacu bagiye hanze ngaho nimudufashirize zino mfubyi ese uyu munsi turavuga ngo nibadufashe mu buhe buryo mwabasasa mwe nimba hakiriho abagabo babandi abagabo nyabagabo abagabo batarari ingo zabo abagabo baza bareba imfubyi n'abapfakazi no kujya twareba yewe nyareze n'imfubyi idashatswe n'abanyenesi ariko si umusa uyu murumuna wanje ndamubwira ngo ni inzozi nyinshi ariko ngira agahinda kuko data yishwe na yenesi ariko uyu munsi ngampaye uko mbwira barumuna banje uyu yari data ukiri mutoya nagendaga nkumva kibagirwa kuko abanyenesi bishe data none uyu munsi kandi musore kumbwira imfubyi ubwa kabiri mwabanyamurenge mwokagira imana turabinginze tuvuze makeya data we ubutwari bwawe wakoze muri iyi si ubutwari bwawe wagize neza Nyoko yakonkeje mu mirima nyoko yakonkeje mu bibaya imisozi arirukanka n'ubundi ashaka ikigutunga kuzuba yakubereye umutaka mumvura agahora gufubika none dore niwe wumurijije ku manywa y'ihangu none niwe umubabaje none niwe umushavuje niki cyatuma utinyuka kubana n'uwo mugayo nukuri n'umugayo kubabaza abamama batonkeje nukuri n'umugayo kubabaza abamama batonkeje nukuri n'umugayo. New generation change the situation, change your mind, you listen my lesson. Faida gani kutesa wa mama, back in a question. Wamama tumewafanya wajane, watoto wamebaki mayatima. Niki cyatuma utinyuka kubana n'uwo mugayo nukuri n'umugayo kubabaza abamama batonkeje nukuri n'umugayo kubabaza abamama batonkeje nukuri n'umugayo. This boy Galas mwana w'umunyamurenge